Ram hayunnya mangda dan paripurna pai depani dewek lamunan jani sasukati dewek ngiring sapa margani desasuna sanema pesengan tabe pakulun ide diah jambuati adone dini di jagat midar sepuro ida sasunan ngelaraken dharma weci boyo jewenten tios aji calon arang unang sepangat sikut agumi ratu asane banget bengongeng dewek sing adelen kowe kanan idone ngamong sisione persamo makue ido madue sisio pamekas sisione paling mau tamo yoni luh prana cita siang latri luh prana cita ngulik sedaging sarin-sarin sasrane nah, da pesanak itu paling melahi da sasuan naturin mau jagi tunasin bebawasan dong dewa ratu keramani anu mabijat mah Mamitan lu gereti tiang ratu sasunan. Kapi
Tapi durus medal iki titiang sampun siaga nyang rasa pemijil palungui ratu. Iya pengaksamaning ulut uri padane paduk kabutareun. Muga-muga ulun can kekadikanang upodrawu. Apa niat wadi mujaraken makasari nikanang purane sidetan ketama nikanang upodrawu di paduka betare yang mamu sigeru ya warnana dari pemikiran sirdia jamu wati marun dikenang modar sepura Tatas kemandian abang wetan baskar mijil ontian rimulat sirdia jamu waktu ya to katon paliwaraning condong inganike dong dewa ratu aing titiang panjeroan palungui ratu. Oh paliwaraning condong inganike Aing titiang ratu. Ya mingkirilah pada wadan sigeru telengakan uri pamikilan siruh ibun tepariwari. Dong dewa ratu angob sayuanti titiangan tenan risa pemijil palungui ratu. Iya nih nargamo yang titiang tan penah waluyo sekadi padni do betara siwo angan palungui ratu. Ayo muji-muji paliwari. Dong dewa ratu boyo jetitiang mamuji duresan-duresan. Loh pada wadan sigere-sigere. Orang waliwaraning condong inganike Aing titiang ratu. yan mingkirila padwadan kawingking inganike Aing duresan memarga titiang wantah sairing. sigere mas manik penuh makin tanpa sirih aduh sigere Yan sang nafta punyang awaduang.
rawe rawe aing pidaging mamitan lugre titiang ratu sasunan sekadi semangasane mangkin palungui ratu purun titiang metaken napi sane mangkin wenten pawecana waduh wali waruk nganiku ma bener kayo satu rantu lawaning siruh ibuntu apa natanan len sangkani kanang garjitu marunten ikanang wuradayu apa nanu ikini make dampat nining orabu medarse padiwaru make setri ni kanang orabu medarse padiwaru antiananu juga Yudha ngiringaken sira dia Jamawati watek ani kanang sisianku peresamu mau kejang ngiringan meme nekat ini di puri medarso ne pariwaro sisian meme mekejang pada bakti teken mangkinak maka ciknani kanang garjito wad-wadan sigro wasuci halilo-lilo lawan sirih ibuntu yuk yatnu yayan mikini Cito jani kau kan pangidang san tangkil dinone jani nah lo prano cito lo dab-daban dewek yani mesa ning gandeng nah lautan lo meras bangkiang lu harja
dadi sekar gadung nyen lu. Aduh sira kakang Imo. Dong dewa ratu man kengken lu. Ayo amang Tutut relampah ingsun yeki. Buya jamodoh lu ngetut pejalan lu. Nah lautan-lautan. Sumar iris karerap saat pada narange udah sira kakang Imo. Man kengken lu. Ayo nunaning pariyakna Buya jamok tunoyatna lu. ingsun bipraya lumaris. Nah yang ketu lautan mau ngetut pejalan lu ha. Memat ada nel mengke laju rekoden ira Rangka kemari ragane ngaran cepi sengo dadi sisio mau tamu kae mande sirah yang bakula keto masih kesayangan lo hantuk ida sasunan aku mawe sahanani ngaji kawaruhan anestian lohan rajano liu masih lo man pelajaran saluirin naning sastra aji neto lo nah donyen lo suwud-suwud melajahin padewekan tuaning sastra neto dini dijaga ritat kalau lo kepetengan sastra neto angon suluh ritat kalau gelem sastra neto angon usada lo bener kadilengingan nika mangkano juga akan namuja sirah yang berawi nah keto masih lo serahina nunasi cereng ida yang berawi
ratu dadi jangan-jangan pejalan lu. Udah sira kakang imo. Mangkiap tiane ulun bipraya pedakang kelawan yang pakulun. Nah sedang melah pesan lu petekan mo emai ngali lu pangajak tangkel ring ide sasunan. Nah yang ketu lautan mejalan pangsing rago kasep lu. Yan toning maangkan olah ta sigera. Nah lautan mejalan mau ngetut pejalan lu. Ratnayu tanpa siren. Nah lautan lo pangsing kesisip paniraga. Lah ta sigera kakang. Nah lautan Enak pada lumampah. Nah lautan lo bajalane sadana dong dewa ratu ajahan pesan lo pejalane. Enak pepareng ada. Nah yang gitu lautan jani tangkil lu melang lu ngali tongos mak lakar motor ida sasunan aingnya ratu sasunan niki sisian palungui ratu sayang sampun rau tangkil Sang inu jaran yo. Singgih pakulun sasunan. Ada kesamoa kena yekin anakmu rawuh manangkil. semah ning tinggalan detri loka sarana aing titiang aja bawa si penilu prana cita aing mamitan lugera ratu aksi sayu akti semah titiang bang nane titiang nenten keni cakroi bawong Lumereng liting liro. Nanak parano cita wang adek pepareng lawaning siruhipun seu. aing titiang aja bawa sepalung ratu nah cening prana cita bangun di dewa cening Antian ya coba bolehku semua semareng yang sinema. nah suba keterima semahi dewa ne cening Ramaning suk semua aturakan anakmu guru. aing matur sedema titiang ratu yang meraga maha guru Oke. Dening kadiang pun apa nyineng akan yaya teki prana cita. sane mangken purun titiang metaken napi wenten sane mangken telan bawasan palungui ratu mangnone titiang sedahinone mangken tangkil gentenipun Ne maroyo murid adane. Kenapa nyidero pokewah gurune tawangnya. iki murid mau utama Kene prana cita.
Wireh ada mabuat ne pula lakar raos yang meme kapen ning dewa. Sing jadalen sangkaning pokewah meme ini perlu raos yang meme jani. Ngenyakan bumi medarso. Dot meme lakar nguasang bumi. Pangidang meme ningkangan bumi medarso ne. Kanti bon meme kalah mati madon meme ne iraden galuh. Wireh kulian sing suka meme aliang madu deken beliago. Mati pembesek musuh meme ne. Dadwo jani beliago Prabu medarso subuh gelap. Sing mati bon meme ne. Pun sukan itu Sang Prabu. Dewala uliani pateh Sudarsana cicing totonan. Yen sing ada ya subuh mati Prabu Medarsa. Waning Gusti Patih Sudarsana sane ngemit. Subuh meme nguasang bumi Medarsa. Yani wireh nu Prabu Medarsa nisat maka nyantolin pejalan meme nguasang bumi Medarsa. Mangke Kang Kadiang pun apa enaklah waraha. Angi sane mangkin punapi duresan mau cano ring titiang gentanipun. Yen dewa si sing tawaken Patih Sudarsana dadi sisihan meme. Jani nyet meme lakar ngutus. Kemo ke karang kepatian. Sarwang penuh dadi penganyah. Dong orang uli dipuri. Yen orang uli dipuri tangah ngopeni Patih Sudarsana sing banget dewa lakar nincap karang kepatian. Orang ragono uli dipon nepi siring ulian paktine abo abang beli ago merayu nengna. Abang bogo kemo Aturan ajangan titiang mereka kepurian. kiwalos isin rayu neng isin bogo neto subuh isin neng meme sarano. Serano bon meme nunas ijo panugrahan itu betari durga marupo cetek ini sing ngenah wireh sing ngenah cetek ini madan mayo sing jadi nak nepokan sing sangkaan wicaksana doang ngeluar kebisaan yun sing tawa tuh ajang ni mesti cetek angkalik tuh panugrahan itu ni madan cetek Turgong mayo tuh subuh jang meme subuh siap ang meme totonang tuh apa jani bangsaan beli agung Prabu Medarsa yen subuh tuh rayon nengau kanti sing ngantos 5 menit mati ingin Pakulon sasuwunan hari kapan anakmu hihangan ada ngiring Aingi haratu sasunan doh kapan titiang purun tula gentanipun. Waduh nanak prano cito ake garcito tua siruh ibuntu Hariwus remengul weri kanang saturanto. Ledang kayu nida sasunan duaning luh matur gitu nyen luh. Ado sisiau nang dasau limau kan kok kene aluk penyemak kae tawangai. Ne jani kemo mo kingkin serano subo sayagang meme. Subo tunas icang meme melang ngapo nyen. Yo ngawak ngapo. Lan jadi kemualih jalanan das dewo. Enak ante ka kena mari kanang ke. Aingi ngiring-ngiring sane mangkin kepurian ratu. Tutuk jalan meme lakar nyemak serano. Nggih ada. Siguru. Merta wisia Arya kanang